Dobro večer, dobro došli u moj specijal. Za koga navijaš? Za Real navijam. Za koga, bre? Za Real. Za Nišavu, za Radnički Niš. Za Real Madrid iz Madrida. Da. Je to Egipat? Miami. A, Miami. Eliva krokodilova. Ajkulo sa ljudskim likom. Zbog kog košarkaša biste ostavili muža? Ja ni zbog jednog. Ni zbog jednog, bravo gospođo, svaka čast. Ja bih ostavio zbog Jokića. Ko od vas navija za Partizan? Reci mi od raspada socijalističke bla bla truć, koliko je Partizan imao pobjeda u Ligi Evrope? 0. Bravo, Mićo! Ovo je bilo 3 pitanje, brate. A ti si koga navijaš? Za Manchester United samo. Ko je najbolji igrač Manchester United? Wayne Rooney. Bravo, Miki moj, bravo, Miki moj. A najbolji igrač Newcastle Uniteda? Shearer. Bravo, dečko moj, pa ti si brat moj. Brate, ja ne znam da li ti poznajem Kevu, ali po ušima i po ovom. I to da si mi sin, brate, jer ja isto, brate, ono Shearera volim.